Haftamızın esas mevzuları Arsen Джапаровның hayatı tehlikede. Чем это все может закончиться, мы можем только предполагать. Qara dengizde batқан gemide saq қалған Ukrain Rostovga uçturuldu. Ukraina Xavfsizlik Xizmeti ijtimoiy yardım almayacak ko'chib kelganlarning jadvalini tuzdi. Не понимаю, как я попал в эти списки, почему. Selam aleyküm, efirde zaman. Bugün aprelin 20'si ve Kırım işgalinin 1148. günü studiyada Mavile Muhtarova çalışam. Arsen Джапаровның hayatı tehlikede. Bunu mahkeme oturuşundan soň advokat Cemil Temишев bildirdi. Джапаровның kulağı ağırdı. Sizo hekimleri ve memuriyeti buna kulağı asmaylar. Advokat bu sebepten izolatorga karşı dava açtıracak olan. Arsen Джапаров keçkensini aprel ayında evinde geçirilgen tintuvden soň hapsga alındı. İşgalciler onu Rusiyada yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etmesinde kabatlay. Boynunda flüs barıdı, şimdi da beter oldu. Onun hayatı tehlikede, kulağında olğan flüs patlasa meyine ketebilir. Bu mühim bir şey akıbetlerini ancak tahmin etmek mümkün. İşgal etilgen Kırımның sözde yukarı mahkemesi Muslim Aliyev'nin şikayet arizasını kanatlendirmedi. Bunu advokatı Sergey Ligostov bildirmekte. Toplaşu Kenya kapalı şekilde geçirildi. Ligostov'un aytkanına göre bunun için hukuki bir sebep yok eken. Advokat kadılar tarafsız yanaşmağanına kaydetti. Muslim Aliyev Yaltada Hizbut Tahrir davası boyunca tutulganlardan birisidir. FSB onu keçkensini fevral ayında tutup Rusiyada yasak etilgen teşkilatta iştirak etmesinde kabatladı. Mahkeme Kabahat tarafının Aliyev'nin apis müddetini uzatmak müracaatına baktı. Aliyev ve İmaye tarafının cezasını ev hapsine değiştirmek müracaatına ise bakmadı. Sebeplerini de aytmadı. Rusiyanın Cinayet Prosesual Kodeksinin 15. maddesi bozuldu. Taraflarının teң hukukluğunun rakipligidir. Герой Арсенала gemisinde kurtulgan Ukrain Rostovga uçturuldu. Ukraina vatandaşı Konstantin Chernenko Rusiyanın Krasnodar ülkesindeki Temryuk rayonunda Rostov hastahanelerinin birisine yatkızıldı. Bir haftadan soň Hersondaki evine kaytacaktır. Герой Arsenala yük gemisi Qara dengizde battı. İçinde 12 ekipaj azası bar idi. 9'u Ukraina vatandaşı, 2 Rusiyalı ve 1 Gürcistan vatandaşıdır. Gemi ekipajının 3 azasıyla akıldı. Da 8'ını Qıdıralar kurtulganının umur arkadaşı ve kızı Konstantinin telefonda laf etip Rostovda bulunganını bildiler. Sağ kalğanı bizni elbette kuvandırdı. Kızımla anlaştık, bir da babamızı yibermeyecekmiz. Babamını bekleyeyim. Başka gemiye yiberirsin mi onu? Yok. Ne için? Kenya avdaralar. Memleket içinde koçup kelgen 200 bin insan Ukraina Xavfsizlik Xizmeti'nin jadvallerine kirsetildi. Bu insanlarga aprelin 1'inden itibaren ijtimoiy yardım ve nefaka berilmeyecek. Sebebini Lidiya Polyanska bilmege hareket etdi. Vitaliy ikinci grupası katıdır. 2014 yılına kadar Debaltsevo'da yaşadı. Kiev vilayetindeki Koranta ziyareti vakitinde Ukrayna şarkında atı başlaganıdı. Geri kaytmamağa karar verdi. 2014 yılının yazında memleket içinde koçup gelgenin vesikasını yaptırıp devletten 1300 grivna ijtimoiy yardım alaydı. Başka bir kârı yok. Bu da aprel ayında toxtatıldı. Человеку на коляске найти архитектурно доступное жилье в разы тяжелее, работу найти в разы тяжелее, то есть как бы практически нереально, я бы сказал. Буквально маму, папу проведал я с женой, выезжали в августе прошлого года на 5 дней там, и все, ну как бы туда-обратно. И не понимаю, как я попал в эти списки, почему. SBU hadimlerinin bildirgenine göre 200 bin insan ijtimoiy yardımsız kaldı. Esas sebep Ukraina kontrol etmegen topraklarda bulunup ya da teşkürü vakitinde evde yok olmaganlarını oldu. Пенсійний фонд, просто отримавши ці списки, без будь-яких попереджень і повідомлень, призупинив з 1 квітня 2017 року пенсійні виплати всім особам, які були включені до цих списків. Управління соцзахисту почали перевірки
внутрішньо переміщених осіб. І якщо особа просто була відсутня в момент перевірки, їй так само скасовують довідку і припиняють соціальні виплати. Перше. Страждають самі переселенці, як ми вже побачили, люди, які дійсно проживають, які мають право як на адресну допомогу внутрішньопереміщеної особи, так і на всі інші виплати соціальні, зараз їх позбавлені. По-друге, працівники соціальних захистів, працівники пенсійного фонду мають додатковий клопіт, додаткове навантаження. Заман мухабирлері Украина телекесізлік хадимлерінен бағлана жаклар. Жедвелні кім япты, нефақаджи ве сақатларға не үшін пара берілмей ве ичтимай ярдымны ғарыдан теклемеге имкан бармы деп білмеге тырышы жақмыз. СБУ спикері телефонда жевап бермеді. Фейсбукта мессажларымызны көрмемізлікке ұрды. Заман кім венасыл жедвелге түшті огренмек үшін Украина телекесізлік хадимлерден жевап алмаға тырышы жақ. Бу ай içinde ичтимai төлевлерні қайтармақ мақсады ile Украинаның махкемесіне 20-ге якын дава берілді. Лидия Полянская, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Янгын сондырыжысыны яңлыш құланған бірқач мектеп талебесі хастаханеге тұшты. Киевдегі 107 номералы гимназияның 6 сынып талебесі яңғын сондырыжысының қоршалайжысыны чықарып ойнамаға башлай. Гимназия мудернын айтқанына көре вақия 2-ші дерстен соң олып кече. Талебе ярдымжы одаға кіріп, яңғын сондырыжысын насыл çalışқаныны тешкіріп бақмаға істей. Журналистлеріміз тәфсилатлы малюмат алмаға тырыштылар. 4 діток отримали ураження очей, але на сьогоднішній момент все нормально, просто воно їм пекло, ми відправили їх в медкабінет, викликали швидку, і зараз і батьки, і вчителі віддзвонилися, що все добре, ніяких наслідків цього немає, все, з очима все добре. Сьогодні дійсно о 10 годині 42 хвилини до нас надійшов виклик про начебто вибух в одному з ліцеїв по вулиці Веденська, 35. По прибуттю на місці події пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що вибуху не було. Скоріше за все була така ситуація, що видіргнув і відразу нажав, і можливо десь щось відійшло, можливо тиск був занадто великий, маленький. Ось така ситуація тоді могла вийти. Вогнасник порошковий, порошок дуже сильно в замкнутому просторі розлітається і потрапляє і в легені, і в очі. Це дуже небезпечно, насправді. Тому з цим треба обережно поводитись. Балаклей живарындағы койде 4 yaşında оғланчық Элак олды. Бабасы снарядқа ұшап кеткен бір шей тапып, оны бозық демерге айырмаға тырышты. Мұқайсызлығындан патлау юз берді. Атеш бұтын азбарны қаплап алды, бабасы ве янында олған оғлы яраландылар, оғланчық жан берді. Мартын 23-шінде Харьков елетіндегі Балаклей шерінде арби сириян барларында патлаулар юз берген ады. Патламасы мүмкін олған бір sıra madde Балаклей районында тарқатылды. Патлайыжы madde Шахсиевнің азбарында янмаға башлай. Балаклея полиция бөлігінің yolbaşçысы білдіргеніне көре 36 yaşında бабаның тапқан снаряды инсанлар үшін пек телекелі екен. Це, щоб ви розуміли, не снаряд, це Снаряд ракетаның бір парчасы ола, анда ракетаның яқарлығы бар. Оны өвге кетіріп, бозық демірге айра жақыда. І, як стверджує, з подальшою ціллю розібрати і здати на металобрухт. Тамам bu yerде янгын чыға. Атеш қора ев машинаны қаплап ала. Бу янған машина. Тақиқатчылар қанунға истинаден селя яда патлайыжы мадделерінің қанунсыз қоланмасы ве мұқайсызлық ақыбеті өлімге алып келгенінен бағлы мадделерге көре жинайет ешкіріп башлатам. Түневін Балаклея махкемесі қабатланған кішіге жеза беріп, оны соңғы үкім шығарылғанына қадар ев апсыне алмаға қарарыны қабыл етті. Яна Лукашова, Павел Ященко, Виктор Пономарев, Заман, АТР. Украина Авропа топлылығына ең қысқа мүддет ішінде қошылманы ұлы. Бұны саясатшынаслар халықара мұнасабетлер шарасының конференциясында айтты. Олардың фікірінше Русия топрақларының халықара зіддетлерге желп етіп, гибрид женкіні алып бара. Шымдалек бұл бізім соңғы хаберіміз еді. Эфирні бүгін яйыны девамы театры олыңыз. Көрішмек үзрем.